Hakasin beningkong samar bam kador bar shnong lait umkra shikilong yeng ki bakam duna kayo kakot jong ka shnong lait umkra. Haka shpau tarik mentau benajil leo ar hajar ar puwe kakasi student union senkme bat ki sisters jong ka skul Saint Margaret kila ai jing yarab deki marbam shakador bar shnong lait umkra bat lengba kador bar shnong kalasa mikini ki marbam shikilong yeng ki baduk bakurdo knang bakin nat nakajing sha thangan hakum kani ka por baka sorkar ka penjari de ka khangdam banat nakajing sa priang knyang jing pang COVID-19. Kini kajing yarap awan naga KSU buat nakini ki sister jeng Saint Margaret. Kini kalian ga senong berpersonal lagi mukra ngi sengongu ba kiwan ajing yarap. Ka berpersonal lagi mukra ka penan kami kirang ba dong jeng kini ki kentot berawi ke lagi mukra ban identify. Ngi identify long kim dabun tang sipo kar arngot si dong. Halai mukra gidon gumta ba ya khatsan ki kentot la bun ki ba koi haka khim ma ko ni ki por kani kala harap na kaliang ka dorbar sunung lai mukra kani gajing ya trilang ka KSU kungseng bahalang bat ka Saint Margaret ka seng gabedi kam niam kam school ni ba yarap hai ki pai ba Tina kaliang kasi nong ru ngin saya, pecu kumnungin yarap igini barok khoj kini giba, jenjar kini gi, nong tribela ginong nyak kali ginong di dukan, ginong di surok barok khoj hi giba salah imkra giba kam jing yarap ngin sahab ya perka. Dong jing beteng jing lockdown ka siong jing start jing sorka. Lada ka beteng ya ka lockdown di sungutu ba. Ini hamtam kiba la jenjar lupa insopoi sikayap ngan tina kaliang ka sorkar kan hap perkat kumnu ben komisit iki lada ki continue ya kan lada ki kam penjensur ka jingmut nga kadai long kin hap penjensur no kambun nomor ba borok khoj hi mdei tangi essential shops kiba dan kam kinong belaru kinong yak kali borok khoj hi kia dan kam man kamai di ben poi biang saka Por borok khoj kini kamai la kajo. Na try borok khoj hi mdei bigi kwa bansuya. Bam ya kepisah sorkar. Ndrei la de kim den kala kum hagini ki por ban tri kam ka sorkar kadai ban wan sakmat ban ayaki de ka monetary compensation. Ini Robert taksi lagi driver taksi jangan badan hasno. Ini Pak lai pesan mut driver taksi badan hasno. Bagi hasno. Nanti kilong dia dibaduk pada arspa arpung dia. Dia identify ki orang badong. Disambut ki tang sama hang lang itu tang ki tuina. Saudong pingkol le singkong. Ini tadi kamalale nang ya jarak ke sister nang niru ban kalian KSU.